Tariki ni 4 mweri wa Mugira Njara mwaka wa 2024 na niciakihanda thaa 7 cia miaraho ngae kugeithia na ngae kunyita ugeni guku metha-ini ya Muthingi TV ari gikunjiro kia mohoro gikuihurira maria makihanikite na magakiyumira ituringora ni guku bururi-ini wa Kenya. Aririkana mohoro maya maragukira na njira ya imwe kwa imwe kuria nenda-ini cia ukinyaniria YouTube na Facebook ni ati Muthingi television-ini yaku ni Signet free to air na nie ngikuamukira aria kwa ni Mwangi wa Murugina. Tukianjiria na maria tugikuhaririirie ni ati thirikari ya kaunti ya Kilifi tete mukana kuri ategi a thamaki ndere-ini cia iria mwena uyu wa Kilifi gukorwo marikara mehugite na makiria kumana na kihukanio kiria gitanyitwo gukorwo gikihanika kia hinda ya kuringana na murugamiriri wa mogwati thirikari-ini ya kaunti ino Miss Irene Opicho ani akiugite ati icigo nyingi cia gukorwo ikigomerwo ni mauritu kiheri akeranira wiheani wa thirikari ya kaunti ino gutigirira ati ni magiteithiriria orundumwe na kung'ethanira na hadhara ingiumana na kihukanio giki. Swala hili la kimbunga cha kwanza ni jambo ambalo hatukulipokea kwa uzuri, kwa sababu ni jambo ambalo limeenda kutupokonya chakula ambacho ni mahali ambapo tunapata chakula chetu, lakini kwa sababu ya kwamba ni maisha ndio ambao lazima yaweke kipaumbele, hivyo basi lazima tutachukua tahadhari hii ya kwamba tutaweza kujikimu, tuweze kutafuta njia zingine kupitia kwa akaunti yetu, tuone ni njia gani ambayo tunaweza kuwa kwa pamoja tukapata njia mwafaka, kwa mfano kama hii. Lakini kimbunga hichi kwa hakika kimetufungia mengi, lakini kwa sababu ya kwamba maisha ni mazuri, basi lazima tutahakisha kwamba tunaenda sawasawa na mikakati iliyopangwa na serikali na sisi wenyewe pia kama BMU huwa tuko na mikakati ya kuambia wavuvi wetu kwamba hivi dakika hii kuna tahadhari hizi zilizotolewa. Kwa hivyo tutaenda kulingana na tahadhari zilizowekwa. Kubwa sana ambayo imeathiri wavuvi wasiopungua 17,000. Na tunapozungumzia wavuvi wasiopungua 17,000, tunazungumzia walaji zaidi ya hao. Na wale washikadau tukizungumzia hapo tunazungumzia wamama zaidi ya 20,000 ambao wana mahitaji ambayo yako kule baharini. Kwa hivyo kimbunga hichi kimefungia takriban watu 50,000 na kwa hivyo hili ni jambo kubwa ambalo sisi tumelipokea katika hali ya huzuni, lakini tufanyeje? Nao ni kimbunga ambacho Mungu ndio ambaye amekileta, kwa hivyo hatuna pale mahali pa kuepuka isipokuwa ni kukaa pamoja kutafuta njia suluhu, kama vile ambavyo dakika hii tuko hapa ili kutafuta njia mwafaka. Kwamba cha kwanza hali hii haianzi leo. Masuala haya yamekuwa yakiwa kila mwaka, lakini tumekosa kuwa na mipangilio hii. Kwa hivyo ombi letu kwa serikali kuu na kaunti ni kwamba waweze kushirikiana ili waangalie ni njia gani ambayo mshikadau huyu wa baharini, hususan mvuvi ama fisherfolk, ataweza kusaidiwa katika masuala ya kuweza kusaidika wakati floods hizi zimeweza kuingia baharini. Atugithie na mbere na ciegi hadhara ya mbura na ni ati kumana na mbura nene iria githiete na mbere guthanda na icigo ngurani guku bururi-ini wa Kenya. Kanitha umwe mwena wa kwa Michael Githunguri guku ni kaunti ya Kiambu ni ugitigitwo wanangitwo kumana na muiyuro ino. Kanitha uyu kuringana na muthikabu wa kanitha uyu akiugite ati na uria urakire nyumba-ini ino ya ihoro, akiugite ati aragikorirwo akigwa muinaino na kuria ndagika nini mai maragikorirwo makiuma na thi, undu uria uracungireire mwanangiko wa kanitha ino. Mai mataumirite kurari o kawaida uria gukoragwo na gutirae na maundu macio ma gukorwo ati kanitha ukioneka ta ungikuo, no ni ndirageire na uhoro ucio tondu ndiraiguire ta igithingithia kirathingithia no ro rimwe ndirauma ndirahinga kanitha na ndirauma ndirathi nyumba ikianda riu ndirorere niki kiu kirainainia nyumba, no ndiracoka kumenya mai maranjia kuma mbritha-ini iria cirai na thi na ciracoka ro rimwe ruthingo rurahura. Koguo uguo niguo kurahanaga muthenya wa ira kindu thaa 11 twina ite ciraunekangire na twina metha ciho turaheririe ni tondu ni turonire ni cia katestina kiuneka icio muno na mahiga maria na column na pillars iria cikiritwo ciothe ni ciraguire ni tondu hinya ucio raumanire na guku rungu tutanamenya ni ate kurathire, no mai maragereire rungu na maracoka marahura kanitha. Ndiria twambiriirie kuma na kianda na kwambata nginya hau kanitha wigirirwo
tuigirire hau temporary tugicira no tugukiambatia ni urakoretwo urite milioni ta 3 na tugathukangirio mahiga macio yani building yothe no nginya yabe yehere ituike na ndigothomerwo tutingithomere hana uguo tondu kuriski miturire itu na koguo ningenete tondu riu uria kuhana tukakiuga Ngai niyo igitumi koguo twina kiha muno na tukakira Ngai agituteithie. Kilio ciĩgiĩ hathara ya mbura tuhiũke nginyagia kaunti-inĩ ya Laikipia taũni-inĩ ya Nyahururu, na nĩ atĩ kambuni ya ũtambia wa maĩ gũkũ mwena wa taũni ya Nyahururu nĩyo Nyahuasco ĩgĩtigĩtwo ĩgĩtara hathara ya mamilioni ma mbeca kumana na indo cia ũtambia wa maĩ gũtigwo cianangĩtwo arĩ nĩ hamwe na mĩberethi na indo ingĩ. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno nĩwe David Mwaura nĩagĩtarĩirie ũrĩa makoretwo magĩtara hathara kumana na mĩiyũro ĩno na ĩrĩa ĩgĩthũkangĩtie mĩberethi ĩgĩtiga andũ kana aikari a taũni ĩno ya Nyahururu matakwamũkĩra ũtungata wa maĩ matheru kwa ihinda rĩa thikũ 3. Kama vile mliona Thika Water wakitangaza, sisi vile vile Jumamosi na Jumapili maji yalikuja yakachukua yakaenda na main pipe. Mto wa Ngarenaro ukafurika, ukachukua pump, the main pipe at the production unit pahali tuna produce maji, na hiyo pump inagharimu zaidi ya milioni 1 na ikawa ngumu sana kurudisha hiyo pump mto ukiwa umefurika. Lakini tulijitahidi sana kama kampuni ya maji tukarudisha hiyo pump siku ya Jumanne. Kwa hivyo tungeomba wakazi wa huu mji wa Nyahururu na vitongoji vyake wawe na subira wakati wa mvua kubwa, kwa sababu tunafanya yote ya pasavyo na tumerudisha services to normal kutoka Jumanne usiku. Vile vile our raw water main, yule mfereji mkubwa wa kupandisha maji kwa treatment unit ulisobwa na maji almost 2 kilometers, lakini tumefanya kila juhudi kurekebisha na tumefanya haya na turekebisha. Naitwa John Philip Maina, manager wa Equity Bank Nyahururu. Leo tuko na shukrani kwa sababu tumeshirikiana na kampuni ya maji ya Nyahururu Water na tumeshirikiana pia na idara za serikali kupanda miti zaidi ya 20,000 katika eneo hili la Nyahururu. Tumeshukuru sana kwa sababu wengi wamejitolea. Nayo mĩhang'o ya ũkui nĩ ĩgĩthararĩte bara-inĩ nene ya kuma mũciĩ wa Naikuru gũthiĩ Eldoret taũni-inĩ ya Tiborwa, na nĩ kumana na bara ĩno gũkĩgomerwo nĩ ituĩka maya mokĩte rĩrĩ rũhonge rwa Kenya rwanĩrĩire kana rũkĩanĩrĩire dalili cia matuĩka bara-inĩ nene ya kuma Nairobi ĩgũthiĩ mwena wa Kampala. Gũkĩrĩ ũguo kana ũkui nĩ ũgĩthararĩte na njĩra nene, matereba a marori magĩtigwo matakĩrĩ na weki gũkũ nakuo atwarithia a nduthi magĩetha bara kana magĩetha bara ingĩ cia mĩkĩra gũtigĩrĩra atĩ nĩ magĩkinyĩra kũrĩa marathiĩ. Changamoto sana kwa hii barabara yetu kutoka Malaba hadi Nairobi. Sasa nimekuja na jam kutoka Malaba, nimekaa siku 2 kupiga area ya Tiborwa nikapata barabara imekatika. Tena nimeanza na jam mpaka saa hii kutoka saa 6 mpaka saa hii tunaelekea saa 1 jioni. So sina mengi, tunaomba serikali atusaidie, akuwe mwangalifu, angalie barabara vile iko. Pata janga la barabara, na hii barabara ilipata kuharibika asubuhi kitu saa 9. Na sasa hiyo si kitu yenye imeanza leo, ni kitu ilikuwa imeonekana kitambo, lakini kwa ule uzembe wa Kenya ilimefikia kiwango hiki. So tunaomba serikali ifanye kitu ya haraka juu ni highway. Na kwa center yetu ile barabara ni kidogo, gari haziwezi kupitana zikiwa mbili.
So tunaomba juu hata sisi biashara zetu zimeharibika. Hatuna pahali pa kuuza, customer wenyewe hawezi toka kwa gari. So tunaomba serikali iharakishe. Kitu hiko nimesababisha msongamano mkubwa ya magari. Kwa sababu barabara yenyewe haifitiki sasa. Sababu eneo ambalo ni la Galbert imepasuka na kuna hatari ya barabara kukatika. Lakini ile kitu ambayo ningependa niwaeleze ni ya kwamba serikali imechukua hatua na idara husika zote za vitengo vyote vya serikali ambayo ni KENHA pamoja na idara zote za serikali tayari imefanya mpango ya kurekebisha hii barabara. Tayari mnaona machines zimeletwa na muda mfupi ambayo iliyoko mbele barabara itarekebishwa na magari iende kama kawaida. Hivi sasa mimi natokea Kampala. Tumekesha kwa jamu boda Busia. Asubuhi tumeng'ang'ana kufika hapa, ni jamu nyingine ya pili. Hapa Timborwa. Kufika Chepteret naambiwa na wenzangu pale Timborwa kuna taraje Kalabati imekatika. Magari yasipiti. Na ndio naona tangu saa 6 tuko kwa jamu mpaka saa hii. Hapa ni serikali sana sana watu wa barabara ni waangalie, wawe waangalifu. Kitambo hii Kalabati yanze kukireki. Ifikie mahali katika ifika kiasi hii na wanapita barabara ni hii vile sisi tunavyopita. Kazi yao ni waangalie hiyo watutengenezee. Serikali bwana niangalie, maana serikali yetu ndio ile ile. Barabara sasa kama hiyo kila siku wako hapo. Haikuwa ati imefanyika ghafla. Lazima maintenance, barabara si inafanywa maintenance. Sio kifanya kazi unaachilia. Na tugithie na mbere ni ati kumana na ikenya ria thirikari ria gutiriria kuhingurwo kwa mathukuru aciari na Kenya ni magithiite na mbere na kuruta mawoni mao na makiria kaunti-ini ya Kajiado kuria aciari aya magithingatite thirikari gutigirira ati ona watho uyu no agithingatithio nginyagia kuri macukuru ma andu kiumbe niguo guthaitira arutwo kumana na maugwatio mothe mangiumana hindi ino mbura igithiite na mbere guthandana. Kwa majina naitwa Renata Wakesho, mimi ni mkaaji wa Kitengela. Kwa kucheleweshwa kwa shule, ninaona watu angalilie sana mambo ya private school, wafuatilie shule zote, tuone kama wanaweza shule zote kama wataweza kutuangalia, wafuatilie private schools, waende waone kucheleweshwa kwa shule wasitulipishe school fees the same, na watoto wapate masomo wote kama wenye wako mashinani na wenye wako town. Jina naitwa Francis Chalo, mkaaji wa Hanea wa Kitengela. Mimi maoni yangu ningesema kwamba shule zingefunguliwa. Sioni vile wanasema kuna mafuriko hata wakati kulikuwa na El Nino, kuna mvua ilinyesha wakati mwingine. Kwa hivyo sioni ati haya sana waseme watoto wasiende shule. Ni mzuri waende shule, ama wale wako maeneo ile yameathirika sana wanaweza aidishwa angalau wiki moja hivi, ndio wakiona vile hali iko watoto warudi shule. Mimi ningeonelea wote tu waruziwe tu mahali, hata wakiwa watafikishwa na ndege wapete kufika mashuleni. Hata serikali pia inafaa ichangie tu hii wakati watoto watakuwa either wiki 2-3 waone hiyo muhula imekatwa nini, either watuongezee muhula ndio malipo tu ya school fees ikuje kurecover mzuri, ama watufunguzie hiyo tamu ya pili, hii muhula ya pili watufunguzie school fees. Na riboti iyo igie woni wa Kenya iguru ria gutiririo iguru kwa mathukuru kumana na mbura ni irakihe mweke na no ikorwo nayo kiaranire nani ukinjira hihi we woni waku na murugamo waku ni uriku ni urakinyita mbaru ikinya ria thirikari ria gutiriria kuhingurwo kwa mathukuru kumana na mbura ino, kana hihi we urakionaga ni wega arutu magithie na mbere na mathomo mao? Kiaranirie nani kugerera nenda citu cia ukinyanira Facebook oro ndumwe na YouTube ni @Muthingi TV, ona ungikiyuka account-ini yakwa ya Facebook @Murugi Jobu ikia ndumiriri hau no tuiko tukiaranirie njitikiria njikiri oro hanini ndugathi kuraihu ni ndiracokereria.
Alive nĩ gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩcenjia maica ma andũ ngũrani Kenya yothe. Nginyagia haha nĩ tũcenjetie maica ma andũ makĩria ma 100,000 through gũtwara arwaru thibitarĩ, gwakĩra arĩa matarĩ na cikaro, kũhe andũ irio, gũteithia ciana iria ciũrĩire mabarabara-inĩ na kũ-empower mbeũ njĩthĩ. Nyitanĩra na ithuĩ o mũthenya nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra hamwe gũteithia na kũgarũrĩra maica ma andũ. Save a life, transforming lives. Uri murimi munini na ni urabatara ngwatanĩro na nyũmba ya mohoro ihinda nĩ rĩrĩ, amu Mũthingi TV nĩ irakuhe mweke wa kwanĩrĩrithia kĩmenyithia nĩguo ũkũrie biacara yaku na njĩra nene. Tuhũrĩre thimũ kũgerera 0777-572-358 kana ũtwandĩkĩre email nĩyo sales@lookuptv.co.ke. Ũka tũtume ndũgũ na tũtirithanie hamwe, amu ndũgũ nĩ makinya. Nĩ twagicokereria Ngai kũnyita ũgeni oro rĩngĩ twĩko tũgĩthiĩ na mbere na ndakĩenda rĩu tũkĩrongoreria riboti ĩgiĩ mũgomo wa marigitari, na nĩ atĩ ngucanio cia ũtongoria kĩama-inĩ gĩkĩ kĩa marigitari KMPDU nĩcio cikĩonekete gũkorwo ikĩrĩ kĩgirĩrĩria kĩa gwethwo gwa kĩhonia kĩa mũgomo wa marigitari na ũrĩa ũgĩthiĩte na mbere gũkũ bũrũri-inĩ. Maya maumbũkĩte hĩndĩ ya kĩgomano na kĩama gĩkĩ kĩa marigitari oro ũndũ ũmwe na thirikari nene na cia kaunti, kũrĩa maugĩte atĩ kĩama gĩkĩ kĩa marigitari kũrĩ mwaho ũmwe ũrakĩendekithia gũkorwo magĩteanĩria mũgomo na ũngĩ ũgakĩrwo makeni gũthiĩ na mbere na mũgomo nginyagia mendekithia mao mothe makorwo magĩkinyanĩrio. Thank you. The doctors were getting out to consult. They came back inside and we continue to negotiate until the last minute when they have said that one, their constitution does not allow them to sign documents at night. Number two, on the issues that they introduce that were not initially in the document. That the last minute, the doctors' union came with other issues that were not discussed yesterday in Parliament. And even for the outstanding issues, we had agreed that they will be determined by the court. When you have negotiated and you have had almost 99.9% of the issues in compliance, then I don't think 0.1% can make you still want the strike to stay on. We had initially said that we will not victimize the doctors who have been on strike. We still remain committed to the cause. However, it is not possible to stay like that forever. And therefore, in the event that we still do not have doctors back to work, we cannot let our people to continue dying. We will have no choice but replace them. To allow us to sort out this matter, next week, we shall ask the judge to allow us to intervene in all the measures that can be. One is he can go ahead and compel the doctors to report to work. They were asking to standardize consultants at Job Group Q. Some of the counties have actually already put consultants at Job Group R, which means if we have to harmonize, they will come down. So we have discussed all this. But I think it's not fair that the intransigence of one party to the negotiations and the internal politics holds Kenyans hostage.
This we will not accept. And also we invite na tugithie na mbere ni ati governor wa county ya Nairobi niwe Johnson Sakaja ni agiteteire ikinya riake ria gucenjia urugamiriri wa mathibitari ma level 4 county ni ino ya Nairobi akiaria ri mbere ya kamiti ya Senate gie utungata wa thirikari cia matura. Sakaja ni akiugite ati ikinya riake ria gucenjia urugamiriri wa mathibitari maya reumanire na mateta ma utungata moru mathibitari ni maya. I don't know when the last time you got a case of Mama Lucy. When I was in Senate, there was always a case of Mama Lucy in the hospitals. I changed all the boards in the hospitals and introduced a new leadership system of CEOs. So my level 4s have a CEO. Because a medical superintendent is a doctor. They know medical issues. But who is thinking of customer service, cleanliness, infrastructure, supply chain, availability of medicine, human HMIS in technology? You need a CEO. And the transformation I've seen in 6 months by just having CEOs in Mutwini, Bagathi, Pumwani, and Mama Lucy is transformational. But of course, you'll not hear that story. The story you'll hear is the politics. Nairobi, sometimes we become victims of politics. And people never see what is being done. Because it's a coveted position. Possibly after the presidency, the next elective position that is as coveted, I don't know which one it would be. But possibly Nairobi. And so everyone and their mother have a story about the city. But you see, what I've decided to do, Chair, is to focus on the work. And that's why you've never had me answering politically anyone. I've just stayed focused. I see the results. And as a leader, you should never be afraid to be misunderstood. If you keep doing the right thing and you focus on it, they'll understand later. They will start seeing the fruits of it. They'll see the increased revenue. They'll see the roads being done. They'll see health. Tukirogari riboti ingi na ni ati nao aria maikaraga na mawathe maya kuguneka kungikinyaniria ati ndereti ya kumehereria kurihaga magoti ni ya gikinyanira ni kuringana na mwaria wa thirikari Isaac Mwaura uria wariti ari kaunti-ini ya kaunti-ini ya Murang'a thibitari-ini wa Murilanjas hindi ya uheani wa indo cia uteithio kuri aria maikaraga na mawathe na kuria augite ati ni agukorwo agitemania ndereti ino bunge-ini niguo gutigirira andu aya maikaraga na mawathe ni makihumuka. Na kile chama ambacho tutafanya kwanza ni ile sheria ambayo imekaa bungeni ya watu walemavu, lazima ipite katika kipindi hiki cha bunge ili iweze kuwa inasaidia sisi. Katika hii sheria, ile mambo ya tax exemption kwa wale watoto ambao wako na autism, tunapendekeza wazazi wao pia wapatiwe tax exemption. Katika basari yetu kuna kuanga na pesa ambazo tumeweka kando za watu ambao wako na disability. Mtoto mmoja wa disability akienda primary school, kwa mfano aende Thika Joy Center, atalipishwa takriban 80,000. Na utakuta wengi ni watu ambao hawana uwezo. Basi sisi kama county tulikuja na basari ambao inaangazia tu wasiojiweza. Those with cerebral palsy, autism, any other disability, is important for their parents to be included in cash transfer. It's important for them to benefit because they can never get any time to go and work. Mwaka tunazunguka tukisaidia wale ambao wasiojiweza, tunawapatia vifaa. Kwa mfano kama ulemavu wako ni kukosa kutembea vizuri, kukosa kuongea, basi kama kaunti ya Murang'a tunakushikilia. Tutigane na icio ciĩgiĩ gũteithia kana ũteithio kũrĩ maikaraga na mawathe tũkĩrongoreria ciĩgiĩ monanio ma ũrĩmi kaunti-inĩ ya Machakos na nĩ atĩ meharĩria ma monanio maya ma ũrĩmi kaunti-inĩ ya Machakos nĩ makĩrĩkĩtie kũrĩkĩrĩra na gũtirihwo kũringana na mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa ESK nĩ Batra Muthoka nĩ akiugĩte atĩ monanio ma ihinda rĩrĩ makĩrongoreirio gũtigĩrĩra atĩ nĩ magĩthomithia ũhĩmbĩria wa mĩmera ĩrĩa ĩtiragia mogarũrũku ma rĩera na makĩria hĩndĩ ĩno bũrũri ũgĩthiĩte na mbere kũgũmĩrwo nĩ kana nĩ mogarũrũku ma rĩera. I can confirm that we've made great progress. A lot of preparations, a lot of efforts have been put in place just to ensure that we are going to have a bigger and better show. That we can confirm. As I said earlier again, we pick
on three major things. We pick on adaptability, sustainability, as well as the reduction of the greenhouse gas emissions, so that then we can be very clear with what we showcase is what supports the farmer with extreme weathers, a lot of rains, you know, a lot of sunshine, and therefore we are going to show and showcase products then that are able to cushion the farmer from the effect of climate change and of course the extreme weather. Running again the master plan, I just said that during the show we launch architectural designs, structural designs, so that we can now pick up and start the development of our master plan immediately after the show. Some of the spaces that we pick will be retail and commercial spaces. We'll have some spaces for what we call inoffensive light industries. We support the cottage industry, of course, among other developments that we plan. And therefore, in the years to come, then we envisage that we are going to utilize this particular space, this showground, all year round. I take this opportunity to welcome all of us to the show in Machakos. Of course, the regional show that picks up Machakos County, picks up Makueni, picks up again Kitui and other environs. Siku 4 za show, kila siku iko na mipangilio yake. Kama siku ya kwanza ni siku ya biashara, siku ya pili ni siku ya masomo, siku ya 3 ambayo ni tarehe 7 ni official opening, na siku ya 4 tarehe 8 ni siku ya familia. Family mtokee mkuje mjione mambo mpya. Pia ningependa kuwajulisha kwamba wakati wa show kama hii kunakuwa na kampuni ambazo zimekuja na mambo mpya, ambapo wako na products na services ambazo wanatafuta customers ama clients, na huo ni wakati mzuri wako kama mtu ambaye amehudhuria show kupata nafasi ya kufanya biashara. Ningependa pia kusema kwamba tumetia bidii kutafuta makampuni ambao wako na products mpya, na kwa sasa tumefikisha kampuni 60. Na ripoti iyo ĩgiĩ monanio ma ũrĩmi kaunti-inĩ ya Machakos igakĩnjĩkĩra gaturumo ka marĩa twagĩkorwo tũgĩkũmathĩra na tũgĩcokanĩrĩria gũkũ metha-inĩ ya Mũthingi TV gĩkũnjĩro kĩa mohoro. Ngatho cia mwanya nĩ tondũ wa gũgĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ oro ũndũ ũmwe na gũtwĩhokera wĩroreri waku oro ũndũ ũmwe na arĩa magĩkinyanĩria mũtambũrũko ũyũ wa gĩkũnjĩro kĩa mohoro. Ngai kwendithĩria mahinda mega, ndũgagĩkorwo ũgĩthiĩ kũraihu, na mũnayo tabarĩra ya metamete cia mathako na mũndũ gwĩtũti wa Mbui wa Njaũ nĩyo akĩharĩirie oro wega gũtigĩrĩra nĩ agĩkũiga kuo. Ngai kwendithĩria mahinda mega, nowe mũrĩgĩcamia nake ciahanda thaa imwe cia hwaĩ-inĩ agĩkũmenyithie marĩa mangĩ makĩhanĩka. Ngatho cia mwanya mũndũ ũgwĩtũti Peris Njeri, niwe mwerekeri wakwa, mũndũ ũgwĩtũti Maxi niwe ũkiuma kũrĩa kwa graphics, nake mũndũ ũgwĩtũti Bilha niwe ũkiuma kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Ngai kwendithĩria mahinda mega, tũgĩcamania mũthĩ wa rũciũ. Ngai witũ endani rĩakwa nĩ Mwangi wa Mũrugi.